choka kanye sigai malo nanongonya kweno kagotu moro bika pango malo nyemo penja kanye mo penja niya inyar kanye emakone niya anyar tomanyala budalangi mwalo emoko naniya adwa gitu kanye sigai malo aparo kichunya kadokuru abudalangi mwalo koroso langa jomatera kadum kanye sigai malo era judi chunya parure uchiondo chunya parure jango chunya parure wapi DJ Vic tera kadum kanye sigai malo omuhana munyala omuhana mbo ochiondo na macheke chango omuhana nahone ndebwire nahone tembea nahone gonja sibunonge igori omwichukulombeja omwichukulwa mrauni bila huivira wakuhu yange osuri ndekabudo mbabo mwiche huhine lunyala huhine lunyolo Dako machoro chayo jabuluwat Dako machoro hero jateriwat Dako machoro hero to bamblam Orego dogwe mat Orego dogwe mat Abanyolo balanganga sikumba mwechoko Abantu balanganga musuku negera chari If money finish, why do you go to the... Hey. Unasema, I am finished, why do you? When money finish, why do you go to the bar? When the money finish, why do you go to the bar? Of course, to omba. Anyway, jakura wakajua ngumae ngoma wake kama nene edition ateri ndalo chengeni ntie bitu moro mwinyo kana ne koblo gilong marating ndalo ngene poko nyolji kaka ilongo ni owego bezman gini umo wachara gini why not anyway hatari sana Juma Daviski ngizele Papa Vic antika nyasanje asante sana Lydia Dola wacho ni antie kanyonya koroboga juanga morko de ngoma wake kabisa Sankte John senior bengizele Papa Vic hata mimi napenda show kabisa yakumbusha mbali anoka Ochieng Peter Mondings ni Papa Vic all the way from Mombasa amorko di maratari sana kangiyo fan page mara kai dhano wacho na ngo people are saying what anoka dhano ngizele kai Sandra Antiz ngizele Papa Vic antie kai anenoka Anthony Wanyama wacha ni Papa Vic morko tieno kabisa Kavua Rucho asante sana Linda Kimi ngize ni Papa Vic hata mimi niko ndani kenda morko tieno kabisa anenoka dhana mia pati kali Papa Vic ngeni tono ni dance noko yiri tibo gimocha kama no mia woro kabisa 2022 ni penyo sechio kabisa nyakora magajua ngwani ngeni wachio gepenyi ni kechuma and wangjo number 1 kaluo kae But the coach kanyo kidogo kapo kadhi kanya noka otentie kanya kuna magojani wangu na simu namba na ma studio ntie wangjo ikanyo ikaito badai wabro uwe kwa dance giwangia neto koro kwa tieke to gin giwacho na ngo watch ni haya yani noka fan page mara dhano ntie kai lakini kapo kadhi kanya we amake simu hello Janeno Mara machigni ngomo wake hello DJ Vic yes antie ka baba ma Pascal uririka bukoru asante sana koru dinade ka koru ntiwache maber morko di maratari neno nyatiti mawago live kai timi ele live nyatiti no mora kabisa Vic paro ni ndalo mane
Nyatiti no paro nandalo dire moko ma pod watindo ka pod walao thumbe moko ma dire ma thumbe ma sound madongo pok owuok. Tipani ang'o monego watime sani mondo wajiw jo mago nyatiti? Onego jok mosetiegre nyatiti gi koro puonj jok matindo gi. Mondo talents obed grown up. Okay, sawa sawa. Winji kenda mor kodi mana hatari sana. Asante sana Nyakoro Magajwang. Rusto. Kiwinja Rusto, ang'omio microphone iketo mabor kodi kabisa. Rusto yo. Asante sana baba kichako no ingeni ji mang'eny okiani ji yae pani Papa Vic dokela kela wataita lilo studio kae. In wuod kanye? An wuod Kano. Kamagaga Wombei. Okay. Asante sana baba. Machigni Ramogi TV no kaka one digital kabisa. Un digital la iye gi weche. Nyatiti ni in baba ini donje nade nikech ka neno design ma irwako go t-shirt ma serious no ani ng'e nawe ni yen mawinjo mana yani ringtone yen mana lucky dube like this. Nyatiti ni ne wachako mana nachako kapod atin sana. Ne watugo mana bunde gi ne watugo organization moro niluongo ni Maisa ne deal gi football. Ang'e Maisa. To koro ne gin gi other activities kaka gini ne koro drawing, art, gini ne miel. Koro wan mane wachako gi bunde gi. Koro from then wagro mana kamano ne ko ng'e ni magibe nyalo bedo tich. Ne wadhi play kamoro kuma welo biro. Watugo matin. Lakini koro nochopo kama koro inyiso ni kawuono imiyo gima chalo kama nitiere gimoro matin. Kamane kaka ne wachako. Mos. Manya ko bedo career koro. Okay, asante sana. Baba king'iyo nyatiti ni ng'eni ojende mang'eny ama rowere mang'eny marom kodi ma girom gi mari no kata mobede mbele wa kava timo kamera ni ka ging'iyo gima chalo kama ni Papa Vic ni wazee bana. Siko ndaka magenge ton vitu zinashika. Ini donje gini nango tapenji ang'o manyalo timo kaka media house ang'o manyalo timo kaka maybe sirikand kaluo kae ama tejo telo makaluo kae mondo kelo jende mang'eny sana tugo gik ma traditional kata tiyo gi instruments mag traditional kaka mitiyo gono. Gidine aparo ni ginyalo donje nikech nitiere vijende mang'eny matugo gigi nikech gigi bene wachako kawan e school. Koro after school ne samoro wayudo kata gine trips mag Europe samoro every year summer nyaka wayudre ka wadhi gine Europe, France, Italy, just Europe, all of Europe samoro. To samoro wayudo ga tich matek ka wadwaro gine visa, tickets, tinono pinje moro moga go oko. Gin ikonyo giga gi their government, their local government. Koro aneno ka government o donjo e wachni gingi vijende mantiere mtakucho nikech wan gi group maduong' sana. Kaka ineno Judith Bwire no nyisino. Koro watemo empower gi mtaani kucho. Ging'eni kare gibe ji ng'ato inyalo idho gondege to sami wuok oko kuno i-connect gi ji. Koro ma bedo mana kaka stepping stone. Koro kido weche moko ni somo ni gikanye konyi mayot. I-connect gik moko mopogore. Asante sana. Asante sana. Nyakoro Magajwang make mana kanyo nikech koduogo to wadwa yudo more of ilongo na macheke music Nyakoro Magajwang hatari sana. Ka in gi penjo moro nyacholo line number na studio kamera ya deka ochelo no nyalo go simu kaka Pascal go simu kanyo Nyakoro Magajwang mondi ulos code gi live nikech magi instruments maparo ni kaluo kae onego waduoke ji Nyakoro Magajwang magi the original abro woyo mathoth. Wadhi break kidogo Nyakoro Magajwang ma en ngoma owake.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo. Usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. Reano na nyagweno kodero olangrach piomane olangrach puo banda Ugenya nono reano na nyagweno kodero olangrach puomane olangrach puo banda Ugenya nono reano na nyagweno kodero olangrach puomane olangrach puo banda Ugenya nono reano na nyagweno kodero olangrach puomane olangrach puo banda kangonga obanda paka maridad ogola ching manega momoga moda koni chore teno kajinindo ogolo banda hayayo banda kangonga obanda paka maridadi Ugenya nono reano na nyagweno kodero olangrach puomane olangrach puo banda Ugenya nono reano na nyagweno kodero olangrach puomane olangrach puo banda kangonga obanda paka maridad ogola ching manega momoga moda koni chore teno kajinindo ogolo banda hayayo banda kangonga obanda paka Ay, asante sana Judith Bwire. Asante sana Judith. More manatari makofi kwako Judith Bwire. Asante sana. Unajua unacheza, una balance na unaimba at the same time. Hatari mambo ambayo napenda katika ngoma wake. Judith Bwire, unajua kuna jamaa anaitwa Bob Wafula pale kwenye controls anauliza, unajua Judith anaimba kama mtu wa kwetu huko. Judith, ushago ni wapi? Budalangi. Neighbors wa watu wa Lego Ugenya. Kwa hivyo wewe ni wetu.
Mimi wenu, mimi ni jirani. Wewe ni jirani. Asante sana. Lakini mimi ni wenu kwa sababu Wanyala wanaongea Kijaluo pia. Wanyala wanaongea Kijaluo pia. Okay. Very interesting. Sasa Judith Bwire, kitambo watu wa kuimba nyatiti, kitambo watu walikuwa wanasema lazima warushe mambo ambayo hayafai pale ndani, kidogo matusi, kidogo mambo ambayo unajua kidogo yanakanganya. Is that still the case today? Bado iko kwa wachezaji wa Kogwe, wale wazee wa kitambo, walimu wetu sasa. Lakini saizi tumebadilisha mziki. Hata vile tunaicheza si vile ilikuwa inachezwa kitambo. So imebadilika kidogo. Okay. Kwa hivyo unakumbuka hata kitambo nyatiti ilikuwa imekataliwa mpaka kanisani kwa sababu ilikuwa inaaminika kuwa lazima ukue imba maneno machafu nini, so hata kanisani ilikuwa imekataliwa. Lakini kwa saizi mziki imebadilika kwa sababu unapata mtu anaimba nyatiti, anapiga nyatiti, anaimba na Kiluya, anaimba na Kikuyu, Kikamba. So mziki imebadilika. Okay, asante sana. Tukimalizia, watu wakitaka kupata, maybe mtu anataka kumfundisha, unafundishana na kama unafundishana ama unataka kupata mahali, wanakupata wapi? Social media handles, mziki yako pengine kama unataka kupata ama unataka kuona zile recordings ambazo umezifanya, wanazipata wapi? Ukienda SoundCloud utapata muziki zangu, YouTube, social media Judith Bwire na Macheke, Facebook, Instagram Judith Bwire na Macheke. Kila mahali Judith Bwire na Macheke. Asante sana. Aya, baba na Rusto. Eka watieko jiudi kanye kanga todwa yudo gimiti moni kanga todwa manyi kanga to samoro dwa longu for function yudo kanye kwa watieko. Angi social handle Facebook. Dan Rusto kamano. Okay. Ginene TikTok, Instagram. Okay. YouTube. Okay. Yeah. Asante sana. Ningi sani nuwa na joko injo kabisa for volume nene mpain kabisa kangenga moma I volume, but anyway enyalo nuwa ning kidwa yudi nango. Angi social handle mar Facebook. Okay. Twitter. Okay. Instagram. Okay. YouTube. Dan Rusto. Okay. Asante sana. Amor Marbedo kwa studio kaka yudu na fast kendo Judith Bwire, tutawaita tena tuweze kuenjoy ile the original strings, original 8 strings kutoka Lowland. Asante sana Judith Bwire na Dan Rusto na Macheka. Kamano. Asante sana. Kamano. Nyakura manga juanga mora maintegi mora man kichakro kunyaka bedi giko ana wachini uriti masani, lakini kikisuka mabor ni kech penj laktar biro kae nyakura manga juang kod ilongo ni chenro mar penj laktar nyakura manga juang amor kodi matan kamora maintie, lakini okanyal likamano awe ika kod pado milongo ni chiengo sepodho koro gimoro timore otieno jamboka nyakura manga juang kaito team penj laktar biro ka nyakura manga juang amor kodi matan kamora maintie uriti masani elo producer mara Sunday kachiel kod Levis Lize kwenye cameras oriti masani. Bado ni utieno jamboka. Mwono kola jawe